Najveći izbor igara, konzola i prateće opreme samo u Gamesu. Games, gde je kupovina zabava. Pozdrav momci i dame, dobrodošli u još jedno izdanje Olivwolf Gaminga. Danas ćemo da uradimo nešto što muči mnoge gejmere, pogotovo ove mlade koji se još uvijek ne razumeju, a ono što je potrebno imati danas su nalozi na najtraženijim internet prodavnicama igara kao što su Steam, Origin i Uplay. I danas ćemo prvo naučiti kako da instaliramo Steam i da napravimo nov nalog na Steamu. Dakle, za početak odemo lepo u naš Gagule ili ti Google i ukucamo Steam, znači S-T-E-A-M. Dovoljno je to, pošto je veoma popularno. Evo, welcome to Steam. Stisnemo taj prvi link. Sad vidite kako izgleda početna stranica te internet prodavnice pod imenom Steam. I ono što mi treba da stisnemo je ovu zelenu ikonicu što piše instalirajte Steam. Evo, kliknemo to. Potom potvrdimo ovdje install Steam now. I pitat će nas da sačuvamo taj instalacioni file, mi ćemo stisnuti save file. Odaberete gdje hoćete da vam sačuva, možete staviti ovamo na desktop, znači to je ovaj vaš početni ekran. Evo, stisnemo save, već je gotovo. Ajmo sada, evo ovdje Steam setup. Evo, dvoklik na njega i pita da li ćemo da dozvolimo ovoj aplikaciji da vrši promjene na našem kompjuteru, kažemo da. I sada stisnemo next. Ovdje prihvatimo ovaj license agreement, da smo i stariji preko 13 godina, vi ste čuli vi što imate 12,5, morate reći da ste stariji od 13. Ok, kliknemo I accept i next. Odaberete jezik, nas normalno nema, ništa novo, stisnemo na engleski, stisnemo next i ovdje podešavate koji će destinacioni folder biti. I preporučuje se da bude uglavnom na disku C, evo program files u Steam folderu i to je to. Potom vi stisnete install, ali budući da ja imam ovdje instalirano krdo igara i kad bi preinstalirao ovo sve izgubio bi sve što imam, tako da neću to da radim. Vi kliknete install, završite to sve i onda idemo na sljedeći korak. Postoji dva načina na koji možete napraviti nov nalog. Za pravljenje naloga treba će vam validna email adresa, tako da budite sigurni da imate validnu email adresu i sve podatke koji su vam potrebni da biste se ulogovali i provjerili vašu poštu. Evo, ako sad kad smo već ovdje, možemo tu raditi ili ovako dok smo u internet browseru, da stisnemo ovdje na login kada se ulogujemo. Sad ovdje možete da se sign inujete kad već imate postojeći nalog definisan, a imate i ovu varijantu Join Steam, Create a new free account, što znači napraviti novi besplatni nalog. Stisnut ćemo to. I ovdje vi pravite Steam account ime i ne znam, ja ću sad staviti Olivwolf Gaming Test, kao što sam i napravio email adresu specijalno samo za ovu priliku. Choose a password. Ovako, preporučujem da u pravljenju šifre imate makar jedno veliko slovo, broj makar jedan i poželjno možda čak i neki artikulacioni znak kao što su, ne znam, taraba, uzvičnik, kako god. U svakom slučaju time pojačavate dodatno vašu lozinku i bit će teže bilo kome ko pokuša da je provali, tako da osigurajte se lepo. Ako samo da potvrdimo ovdje, znači istu šifru koju ste uneli ovdje prvi put, unesete i ovdje i vaša email adresa. Sad u ovom slučaju olivwolfgamingtest@gmail.com i sad opet kaže da unesete to sve. Možemo jednostavno da prekopiramo i boga mi morat ću malo da čoram ovo
Šta kaže? Ajde da mi se kliknemo refresh, možda nam bude. Aha. Ok, i sad ovako 8 na 3 y t l. Ok. I ovdje opet potvrdite da ste stariji od 13 godina i bla bla truć, ima dosta da se čita. Možete da pročitate, da vidite o čemu se radi, koga mrzi, može ovako samo jednostavno I agree i create my account. I ovdje piše već da smo ulogovani kao Olive Wolf Gaming Test, a ono što bi trebalo da nam stigne je na toj e-mail adresi konfirmacioni mail, znači vi morate da potvrdite njima da ste to zaista vi sa te e-mail adrese napravili nalog. Samo da vidimo hoće li se osvežiti ovo, hoće li nas stići išta skoro. I još uvek ne, mada čudno. Obično vam šalju ovaj konfirmacioni mail. Budući, kad vam bude stigo mail, uđete u mail i taj link onako koji ćete vidjeti uglavnom plavim slovima sve i možete da kliknete i kad kliknete to vi njima potvrdite da je to vaša email adresa i da ste zaista vi napravili taj nalog. A ono što nam treba je ta Steam aplikacija koju ja već imam ovdje instaliranu. Sad ću da je pokrenem. I ovo vam je taj Steam login prozorčić. Koristite vaše korisničko ime koje ste stavili, malo pre sam ja stavio Olive Wolf Gaming Test i unesete šifru koju ste unosili prilikom pravljenja. Savjetujem vam da sve to negde, ukoliko ste zaboravni, zapišete sa strane, jer ako zaboravite da se ulogujete na vaš Steam nalog na koji ste već instalirali nekoliko igara, bukvalno gubite pristup svim tim igricama jer ste zaboravili lozinku i korisničko ime, tako da pribeležite to sebi negde sa strane i ovdje možete i da stavite da zapamti automatski vašu šifru, da je unosite non stop, ali ni to ne preporučujem jer se tako desi da eto napravili ste, niste zapisali i bukvalno stisnete to sljedeći put, ako se nešto poremeti treba da unesete šifru i nemate pojma šta ste uneli i kao da nismo ništa ni pravili, ništa ni aktivirali i to je to. I kada unesete sve svoje podatke, bukvalno kliknete ovdje login i onda vas odvede na početni ekran gdje je vaš nalog i da vidite šta možete s igricama. Sad ću ja da se ulogujem na svoj. I evo ga početni ekran mog naloga na Steamu. Ovdje vam nude neke specijalne pogodnosti, evo sad 50% popusta na Assetto Corsa Racing Simulator. Dalje što imate, da, za vreme vikenda imate Arma franšizu čak do 80% popusta na određene delove igre. Šta ima još? Guardians of the Galaxy, Marvelov Telltale serijal je sad izašao. Zanimljivo, Telltale pravi dobre igrice, to bi se trebalo provjeriti. Halo Wars Definitive Edition now available. Super, opa, Siberia 3, ko voli point and click avanture, samo napred, čitav serijal. I u suštini to je to, ovdje gdje vam se nalazi nalog, imate vašu aktivnost, profil možete da sredite, da ubacite svoj avatar, dodatne podatke da sredite šta ko može da vidi od onih koji vam provjeravaju profile. Ovako zajednica, imate workshopove, imaju nove igrice koje tek treba da se pojave na Steamu pa možete i glasati za njih. Ovako ovdje je biblioteka, ja trenutno imam 72 igrice, htio bih da imam mnogo više, ali šta ćete, tako je kako je. I ono što vas još zanima je kada hoćete da aktivirate igricu na Steamu, a imate kod ili nemate DVD-ROM, znači nemate čitač za diskove, ali dobijate u svakoj igrici i jedinstveni serijski broj kojim vi aktivirate i potvrdite Steamu, na primjer u ovom slučaju da ste kupili originalnu igricu i idete na odsek Games i Activate Product on Steam.
da aktivirate proizvod na Steamu i onda kliknete next, kliknete slažem se i agre, što kažu, i ovdje prepišete kod tako kao što piše na toj knjižici ili na papirčiću koju ste dobili u kutiji, tačno sa povlakama, i potom kliknete next. Koliko ste sve unijeli kako treba, izaći će vam potvrda da ste uzeli tu igricu i kliknete finish, i u tom momentu možete da namestite već da se skida. Dobra stvar što se tiče ovog Steama i sličnih tih internet prodavnica igara je u tome što na bilo kom kompjuteru kad se ulogujete, instalirate Steam i ulogujete se sa svojim podacima, vi iz vaše biblioteke sa servera Steama možete da svučete igricu na taj kompjuter i da nastavite da igrate najnormalnije sa sve save gameovima dokle ste već stigli, svima dostignućima, to jest achievementima, i to je u suštini to. Dragi moji gameri, danas smo nešto novo naučili ili potvrdili ono što već znamo, zavisi kako za koga. Lajkujte video ako vam se dopao ovaj tutorial, subscribeujte se na kanal ako već niste, sram vas bilo, pa se vidimo u sljedećem izdanju Olivulf Gaminga. Ćao, čao!